ovo društvo kako je zazimelo na pčelniku Zorana Miloradovića. Mjesec dana prošlo, da prvo skinemo letvice koje je stavio u roj po pola letvice, zato što roj bio sa jedne i sa druge strane. Znači tretirano od dva roja. Neka medljika ili eventualno sirup koji presljava, koji ćemo da izvadimo da ne bude više u košnici. Prazan ram do zida. A sad ćemo pogledamo ovo, znači malo meda nezvarenog, 2 kila otprilike. Dalje razuj, znači bolje se vidi, što manje mrdanja. Drugi ram, znači isto, ti ne mrde, ja mrdam. Znači svako društvo koje je zazimljeno ovako, odnosno u ovom slučaju roj, može mirno da prespava zimu i da se očekuje prinos iduće godine. Ovdje još nismo stigli do nekog legla, ako ga uopšte ima. Danas je ovdje ima znakova legla gdje je izašlo ili što treba da izađe matica leglo. Matice nema, trebalo bi da je vidimo. Evo opet legla, evo je matica, farba skoro da je uspala, crvena boja, znači zahtjela se, tu ne znači, evo, zatvoreno leglo, lepo leglo i medna kapa na tom ramu, znači roj zazimljen 2013. godine. Vratit ću polako na njemu matica. Pogledat ćemo još ova dva rama. Znači malo praznog prostora, medna kapa debela, velika, s druge strane skoro pun ram s medom. I zadnji ram, znači također pun, s druge strane prazan, radi nekog
boljeg zazimljavanja i rasporeda prebacit ću ovaj rampuniji što je da bude do ovdje do zida, a ovo ćemo da napravimo transakciju i ovdje bele rame. Znači to je dobro zazimljeno rolj. Koji 100% ima, znači 2, 4, 6, pa 12 kila meda. Prva pogača očekuje se polovinom februara. Ovakav roj posle tretiranja oksalnom kiselinom čeka proleće i utopljavanja sa papirom. To je to.